Aha, pay attention TV. So don't forget to subscribe to the YouTube channel, follow on Facebook, like, comment, and also share. And then Nana Hoahi Eden send for fraud Ediaba Edia Manasseh the world change at home. The name says see a party of social media some Manasseh and a rainy ever hodom Manasseh or trendy ever hodom. Nina and say ya deporting a Edia for Portugal. Edia Bepimo ever Ghana memhasi. Ebino muchimo Bepimo ever Ghana memhasi. Musu chima. Ogusa wa parking and Yama ward. Eba anas water ship so woba na ne nemu Nana Hoahi e de nsem bebre na nsem foforo abetu dwade ntia deportation e de free Portugal e baaye anas de ntia deporte Manasseh the world change e de free Portugal e ba Ghana asane e ba kotie Nana Hoahi e de aba ma menka wo se University Foundation anas masna me de media e somo wa attention TV so wona oni bia janka mobro wane hosia prison for ana wo hwe enu tikakra wona wo no se odu birthday anniversary na den na opesa wo chat ye no Fabric University Foundation nyame ebehwa ne number no bim 05483029855 yenko nyenkotie Nana Hoahi embra Onam na wabrantie no ye friend Manasseh no ya born free Portugal say me no kasa yi all your preparation so be Ghana and am say there dey na 1 year one e bed wakodie say na woni bone bia o na sabi mpura asa de bonyani krofutachi amoa ni pafun ni pagudi ni asabi watimi agina obi kon so ehunu badwam na afa ye onya baabi gina ya uyi ni pani boni aye nam say adie na ekwasa kasa wo kale kasa bebu kasa no am say ni nyina ne say enkofo bi apini abrantie ye friend Manasseh letters upon letters INS sabi omo dia ko Portugal ensem bebre investigation ni wie no yakoba nyina say Manasseh aduro kodi ye no wanya nyina so papa bi ya ne say enti no on sign kotoa ni nyuma bone so e wo Ghana e ho no ofiri e kwade obi kunu a sabi ye benya ba bi asie no nam say asma wo kan wo ya hye was nana wo de opa ye ntonchia 2 weeks time Manasseh beba Ghana nam so okay sabi mpradu ya same na say bo nsu hu ahi Manasseh betra Portugal minya hwe mfiri mu obeba Ghana minya hwe mfiri mu but the entire me yes video we nyina ne say Manasseh mi hu say wa Ghana after madam funuma me some information no obedru Ghana ye nya ba bia ye hu ni ba bia so pani o husu be mpa sorry dem sabi mpradu ya sanka so wie mu eye nye de na efe ne se obe obi bone na obehu nu hu na wachi mfum so atum ti time wa me hu so so fo husu be mpa sorry dem ho ya man platform ya man mic so won kana ni mo nsam no I was very happy. But baby, amanya happy, ama Manasseh, na wanye smart. And omo go asori dem wo nyina so enhu sabi. Omania mom ho so enhu sabrante wo de adwuma na nam ne say. Manasseh say okopie mu wo Portugal. No okopie mu kwa hu ehia mu. Na hu ehia mu wo koye no ensem do no ka force of bani wo su be mpa ho no. Eye komani bele ene enkofo bi ne share kutupa se nana ya komia ne kunu Mr. Opon ene tire ne so watake osofu usu bempa bitie nsemo Manasseh kana musa Manasseh I think say oni point na wi asempani say fadi yadie fanyinam owuo Manasseh kika ne nsemo oka we no abowe so aka we na say abrantie yi I think say onye wise ni nyansa wo form. I am saying this Manasseh obi odini ko etire bi o he video no time o ko so for usu be mpa sorry dem piala be hunu say no sa chopa we no e wo agenda nto di kopa chew ni nyina nse ya bo Ghana so shabe first one when you suffer usu be mpa yusu no mani protective by this time obesa nya no anase omebo wachi dom meta wachi ma usa ni san kwase asem ni biim. That's your agenda. Ya bo of Portugal wa Ghana. Manasseh kasa wase ane your friend say
ya mama krata metumi atukwan yakobia tia for na nyina they sent me di kan bagana Mr. Man you are liar oboa me so boa ya bon ya pam oboa we are trofo ya pam Manasseh kasa no bum Crocödile o start say osun Manasseh esun de ku bia bre na to TV no na ye national TV ekita a lot of social media platform o crowd trance e bo utimu twatro to ben yo akoso uwie wo sai sugu so enti sunu ye nim sa wo ya komade but mamenka asem choma Manasseh say ya bo wa bagana say ya mo ma Ghana onsem a watena social media aka ye fa reverend obofo ho wadi ewu wakum nipa waye wei warepu wei ni nyina you are going to face it men what they say airport one obeko because one information everything is tight obi asun one mo betim bu afa Togo anaso do be fa Benin Manasseh upew umpew o doctor taye ready wo national CID headquarters akwa ku face questions and what's it bisa prosecution you are going to face it so be ready ayana mo ya mo te sasa be se be mpre ya sa mo nko he born se mo ni ba jen ye mu hwe do mi hwe video mi hu se nyo so fo usu be mpa mom e na afra wo se bra be pa de cho nyo lo twa o take it ma but e Portugal aban e na eja okon afundue mu okon nsapan wasa aba nsapan ewiase mame kasa manchira wo sabi empanimfo se konfo bonni e watena se ahwe yafo ama konfo papa beto ne yini mu hwe kwan a wodi nana ya komea ne ni kunu afaso before wodi adi bebre yeah onse na akoya wasan ya bagana onse utwa wasa besi wachi we are sane we are sitie ona sabi wo fra obesi o mu sane o mo na obesi ya wo mo etine akwedire osofo usu be mpa so dem esu Manasseh bi to nyankopon we are brutal we are the most enchanting actor in Ghana now kuma wudi se mu problem na fu mu movie mu am kofa Manasseh wa ya de kuma wudi se mu hihye obi am na fu mu movie mu a mam family abrobe mam kofa obi a me se mu fa Manasseh o ya de onza fe de mana wani maguru ase say onza wasa abatra Ghana but one kwase asem so wa ha agrada antibotiano o doketa ye ready and some aka mamen kan kranze osofo usu be back can never save you because ono ankasa what chambombo so yes osofo usu be back can never save you tisa wapi ene say ya do Ghana nti o kono ko bum ko todwa kwa ko suma na say use waten emna kakra ya bo wa Ghana ni ye hoahoa free 2 months e ko no betu bigger mesima ni wadwe sa ofa kotoka o ana akofa Togo ana Benin borders ni nyina ye tight opewu mpewu and some what can you not da ube prove evidence I am telling you mesu opewu mpewu ko Manasseh and some what can woni ben yoko kum nipa mo ye say udi dwana kotra Portugal and niema boni a woto aso nyina da mese mana either you like it or not, you are going to face your prosecution. Yes. IGP is listening to me now. Director of CID. National CID headquarters in Penifua MCC. And they say, Manasseh, untu kwa inko bebiya biyem. Oti Ghana, ha wenye wudaro. Hey. Now when you mention come do free Portugal but na nka so ka tire the working flights and say hey since school ebusia Nana Hoahi ane akote ne e de e bae na ha anamde mo ebesi Attention TV, we inspire you more.